Aleka, hola, ¿qué te pasaba? Neposredno nakon završetka svjetskog prvenstva u fudbalu i slavlja prvaka Španaca na ulicama Madrida, internetom se raširio video četverogodišnje Holanđanke Aleke, malene navijačice Barcelone koja je bezuspješno dozivala svog idola Xavija. Tom je prilikom osvojila srca mnogih ljudi, a sada joj se konačno ostvario san. Nakon što nije uspjelo upoznati svog najdražeg igrača, malena Aleka se rasplakala, a njezin otac Kelly objavio video na YouTube i nesvjesno napravio prvi korak u ispunjenju sna svoje djevojčice. Naime, organizatori nagrade za najbolje katalonskog sportaša i producenti katalonske televizije TV3 nisu ostali imuni na srceparajuće prizore razočarane djevojčice, te su organizirali upoznavanje s idolom. Malena Aleka je pred televizijskim kamerama bila sramežljiva, ali ponosno se popela na pozornicu na kojoj od Xavija dobila potpisan dres, ali i poljubas na koju izvratila istom mjerom. Jedna od najmlađih navijačica Barcelone na svijetu, ovaj će trenutak zasigurno pamti cijeli svoj život. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Bien? Un beso. Muy bien. Firmem-la perquè volem que l'Aleka, amb el permís del seu pare, es posi aquesta samarreta. Em falten mans, per tanta cosa. Ja, m'aguanteu. Sí. I aquesta us l'esperaves, Xavi? No, aquesta sí que no. Va, posem-li la samarreta a l'Aleka. Vinga. Vinga. Aquí, que estàs per aquí. Aquest. Ja ho tenim. Molt bé. Doncs gràcies, Aleka. Mira quina cara, mira quina cara. Mira càmera, mira càmera.